aka kanya rero mwijoro ryaraye ribaye inama idasanzwe y'abaminisitiri yateranye rero nkaba ngiye kukugezaho byinshi byavugiwe muri hiriya nama ndetse inama yari itegerejwe n'abantu benshi kukumenya ibijyanye na gahunda yo kuguma mu rugo ndetse n'amabwiriza mashyashya yo gukomeza kurwanya icyorezo cya COVID-19. Polisi y'u Rwanda yaburiye bamwe mu bantu barimo guhimba cyangwa bagahindura ubutumwa bw'uruhushya rubemerera gukora ingendo za ngombwa muri ibi bihe byo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Dogiye ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze kuri The Anonymous 250. Wowe n'ubundi wakomeje kugira amahitamo yo gukurikira ibiganiro byacu n'inkuru zose zica ahangaha. Warakoze niba waramaze gukanda subscribe cyangwa se utarabikora ariko ukaba wifuza kubikora no gukanda kwako kantu gatukura ukinjira mu mubare munini w'abakurikira inkuru zacu n'ibiganiro byose ducisha ahangaha. Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2020. Nizere ko rero hirya no hino mu mfuruka enye z'isi aho musanzwe mukurikira inkuru zacu n'ibiganiro mwibereye mukomeje kugenda mukubwa neza cyane. Aka kanya rero mwijoro ryaraye ribaye inama idasanzwe y'abaminisitiri yateranye rero nkaba ngiye kukugezaho byinshi byavugiwe muri hiriya nama ndetse inama yari itegerejwe n'abantu benshi kukumenya ibijyanye na gahunda yo kuguma mu rugo ndetse n'amabwiriza mashyashya yo gukomeza kurwanya icyorezo cya COVID-19. Inama y'abaminisitiri idasanzwe yafunguye serivisi zimwe na zimwe mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru rero nkuzaniye kano kanya ngiye kukugezaho ibiri mu itangazo ryose ririmo ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Inama y'abaminisitiri yafashe ingamba zo gukomeza guhangana na coronavirus zizamara ibyumweru bigera kuri 2. Ingamba ya mbere irimo gukomeza gupima abantu indwara ya COVID-19 mu gihugu hose. Indi ngamba nuko udupfukamunwa tuzajya twambarwa igihe cyose umuntu agiye aho ahurira n'abandi. Ingamba ya gatatu, serivisi zemewe kongera gukora zigomba gukurikiza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima arimo gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa no gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Ingamba ya kane no gukangurira abantu gukomeza gukoresha ikoranabuhanga igihe cyose bishoboka, haba mu kwishyurana no gukoresha serivisi z'imari. Ingamba ya gatanu nuko ingendo zose zibujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo keretse uwabiherewe uburenganzira ku mpamvu zikomeye. Serivisi zemewe kongera gukora nizi zikurikira, zirimo izi nzego za leta n'iz'abikorera ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi, abandi bagakomeza gukora bifashishije ikoranabuhanga bari mu ngo zabo. Amasoko hazafungura ariko hajya hasimburanya 50% by'abacuruzi bemerewe kuyakoramo. Inganda n'imirimo y'ubwubatsi byemewe kongera gukora ariko hagakora abakozi b'ingenzi. Hoteli na restaurant byemewe gukora ariko bigafunga saa 1 z'ijoro. Siporo y'umuntu ku giti cye ntiremewe ariko ahakorerwa siporo mu buryo rusange hazakomeza gufungwa. Gutwara abantu mu buryo rusange n'ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo byemerewe gukora hagati mu ntara. Batwara amabisi barasabwa kureba ko abantu batwaye bahanye intera kandi bagatwara bambaye agapfukamunwa gusa. Imihango yo gushyingura igomba kujyamo abantu batarenze 30. Nyuma rero yo kubagezaho zimwe muri serivisi zemerewe kongera gukora, reka mitembagezaho na serivisi zitemewe gukora. Amashuri hazakomeza gufunga kugera muri Nzeri 2020. Insengero zizakomeza gufunga kimwe n'utubari. Ingendo z'ibinyabiziga mu modoka rusange n'iz'abantu ku giti cyabo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ntizemewe. Imipaka izakomeza gufunga. Inama n'amakoraniro birabujijwe. Moto ntizemerewe gutwara abagenzi. Abanyarwanda batahuka bemerewe gutaha bagashyirwa mu kato k'iminsi 14. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu nzego z'umutekano. Polisi y'u Rwanda yaburiye bamwe mu bantu barimo guhimba cyangwa bagahindura ubutumwa bw'uruhushya rubemerera gukora ingendo za ngombwa muri ibi bihe byo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Ibi ngibi bibaye nyuma y'ubutumwa bwatangiye kugaragara buzengurutswa ku mbuga nkoranyambaga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera aravuga ko abantu bihishe inyuma y'ibyo bikorwa bazagaragara kandi
kandi bagashyikirizwa ubutabera. Ibingibi CP Jean Bosco Kabera yabitangaje agira ati byamaze kugaragara ko hari bamwe mu bantu barimo guhimba abandi bagahindura ubutumwa bwa polisi y'u Rwanda yageneye abashaka uruhushya rubemerera gusohoka mu ngo zabo muri ibi bihe byo kurwanya icyorezo cya COVID-19. CP Jean Bosco Kabera yakomeje avuga ko abantu barimo guteza urujijo bagahimba ibyo byangombwa bazagaragara ndetse yuko uzabifatirwamo hazirengera ingaruka nk'uko amategeko abiteganya. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mu ngingo ya 276 havuga ko umuntu wese uhimba cyangwa uhindura mu buryo ubwo aribwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditseho igitekerezo ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa imikono, hasimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo, itegetse gukorwa cyangwa icyarangije kwemeranywa, aba akoze icyaha. Umuntu wese kubw'uburiganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa ukora imenyekanisha ritari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda hatari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera yibukije abantu bemererwa impushya kujya bazikoresha mu ngendo baba bemerewe ntibibe uburyo bwo kuzikoresha mu kujya mu ngendo zitari ngombwa ndetse no kujya gukora ibikorwa bitari ngombwa. Yabibukije ko ingendo zitangirwa uruhushya ari ukujya guhaha amafunguro, kujya gushaka serivisi za banki, kugura imiti, kwivuza ndetse no gushyingura. Usaba uruhushya yifashisha murandasi akajya ku rubuga ari rwo www.mc.gov.rw cyangwa se www.mc.gov.rw cyangwa agakoresha telefoni bisanzwe akoresheje akanyenyeri 127 urwego ubundi hagakurikiza amabwiriza ahabwa. Guverinoma y'u Rwanda yarayiyemeje ko ingamba zafashwe mu gukumira icyorezo cya coronavirus zizakomeza kugeza ku wa mbere tariki ya 4 Gicurasi. Bimwe mu bikorwa bikazatangira gufungurwa ndetse n'ingendo ariko zitarenga intara. Moto zo zizakomeza kuba zifunzwe. Reka amakuru yacu yakomereze ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza. Hatangajwe impinduka ku kwivuriza kuri mituweli. Abaturage rero bakaba bari gusabwa cyangwa se kangurirwa gutanga ubwisungane bw'umwaka utaha. Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB cyasabye abayobozi b'uturere twose gukomeza gushishikariza abanyamuryango b'ubwisungane mu kwivuza gutangira kwishyura umusanzu hakiri kare kugira ngo batazahura n'ikibazo cyo kwivuza. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofine iheruka gutangaza ko abaturage bakoresha ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante bagiye kujya bivuza bakimara kwishyura umusanzu aho gutegereza kwivuza nyuma y'ukwezi nk'uko byari bisanzwe. Hatangajwe ko uwo mwanzuro wafashwe mu rwego rwo korohereza abaturage kubona serivisi z'ubuzima muri iki gihe igihugu n'isi muri rusange biri guhangana n'icyorezo cya COVID-19. RSSB nayo yibukije abayobozi turere kwibutsa abo bayoboye kwihutira gutanga umusanzu nk'uko bikubiye mu itangazo ryo kuwa 30 Mata umwaka w'ibihumbi 2020 ryashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibigenerwa abishingizi. Uyu nguyu ni Dogiteri Solange. Iri tangazo riragira riti rikaba rero rigira riti nejejwe no kubandikira ngira ngo mbibutse gukomeza gushishikariza abanyamuryango ba mituweli kwishyura umwaka utaha wa 2020-2021 hakiri kare kugira ngo batazahura n'ikibazo cyo kwivuza mu gihe uyu mwaka warangira bataratanga umusanzu usabwa. RSSB kandi yanamenyesheje abayobozi iby'impinduka ku gihe abaturage bemerewe kwivuriza kuri mituweli bishyirwa mu mpera za Kamena aho kuba Nyakanga nk'uko byari bisanzwe. Ibingibi yabitangaje igira iti nyakubahwa muyobozi mboneyeho
n'umwanya wo kubibutsa ko abanyamuryango ba mitiweli bemerewe kwivuriza ku musanzu kugeza ku itariki ya 30 Kamena aho kuba ku ya 31 Nyakanga nk'uko byari bisanzwe. Bityo rero kugira ngo urugo rubashe kwivuza tariki ya 2 Nyakanga ari uko ruzaba rwishyuye umusanzu usabwa. Abishyura umusanzu bashobora gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga busanzwe haba kuri sako ku irembo hakoreshejwe telefoni ngendanwa cyangwa bahagarariye urubuga rw'imirenge n'abandi mu gihugu ndetse n'abahagarariye mobikashi. Ubusanzwe kugira ngo umuntu ukoresha mituweli de sante atangire kwivuza byamusabaga gutegereza ukwezi nyuma yo kwishyura umusanzu usabwa. Ubu bwishingizi bukoreshwa n'abagera kuri 88% muri miliyoni 12 z'abaturage batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Guhera umwaka ushize guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko igiye kongera amafaranga kuko ubwo bwishingizi bwakunze kurangwa n'ubushobozi budahagije bikagira ingaruka kuri serivisi zihabwa ababukoresha. Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, Rwanda Social Security Board RSSB, cyatangaje yuko hazongerwaho miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Imibare ya RSSB igaragaza ko ingano y'imisanzu y'abanyamuryango ba mituweli de sante harimo nayo leta yabageneraga ari miliyari 32 na miliyoni 800 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe ayo bakoresha hangana na miliyari 47 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibintu byatumaga bagira igihombo cya miliyari 14 na miliyoni 600 buri mwaka.